Mon. Makan dulu kita. Siap. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Stop. Bapak Ibu silakan bergabung di tengah. Kita bersilaturahim, berkenalan, ngobrol, bercerita. Ya, baik. Acara saya mulai. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang cerah namun tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas hatiku. Jiwaku tertangis saksiku, hatiku damai, jiwaku tenang.